бинӣ ақидаи зишти хуруфотпарастона est ки одамро ба гумроҳӣ мебарад. барои баъзе аз табақаи инсонҳо фолбинӣ гарму хунук кардани муносибат, таҳияи тумору таштоби мушкилкушо, дуохонӣ, ташкили сеансҳои табобатӣ ба мисли безурётӣ, бахткушоӣ, сеҳру ҷоду ё бекор кардани он ҳамчун манбаи даромад қабул гардидааст, ки дар баробари хилофи қонунҳои амалкунанда будан ҳамчунин шариати динӣ низ онро маҳкум мекунад ва таҷрибаи ҳаётӣ дуруғу фиреб будани онро исбот кардааст. А здесь свидание, здесь дом, а здесь какой-то зиопат у вас будет. Какое мероприятие будет у вас? Или может у мамы день рождения, или что-то такое будет мероприятие у вас. Когда? Скоро. Хонда, ну, чендагоге нағз мешад гуфта, ну, акон вақта кор гуфта. یک بار دیگر میخوانیدم دوتانه نمان عذاب میکشم باز جپندمان دیگه. فالبینی این گمراهی است. از نگاه اسلام باشد فالبینی حرام است. فالبین گناهگار حساب می شود. کسی که به نزد فالبین رفته است وی هم عاصی گناهگاری عظیم حساب می شود. افسوس بعضی ها فکر میکنن که این کار دینی است. یعنی فال و فال دیدن و سحر و جادو یگان طی آن با دین اسلام رابطه ندارد، بلکه دین اسلام سحر و ساحری و فالبینی را محکوم میکند و فالبینی از نگاه شریعت در مذهب ما، در دین ما حرام است. کارمندان شعبه منطقوی ریاست مبارزه از ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت همچون سوبیکت عملی کننده فعالیت اپراتیوی جستجویی در ساختار مقامات کارهای داخلی جهت پیشگیری از این گونه حالت‌های تحریک دهنده گمراهی و ایران کننده مناسبت‌های جمعیتی خاراکتری خرافاتی و ماجراجویانه داشته منتظم چاره‌جویی نموده چهره‌های مردم فریب، خیالپرست و باطلاندیش را که با طرز و اصولی گوناگون چون طوری عنکبوت جامعه را در خود پیچیده مردم را به سوی گمراهی کشیده ایستادند آشکار و برای ادامه نیافتن آن تاثیررسانی‌های حقوقی تطبیق می‌نمایند. زیرا فالبین و جادوگر همان نیروهای ناسالمی هستند که با خدمترسانی و تعبیر اندیشه‌های غلط به خاطر درآمد پولی نادانی و سادگی مردم را استفاده برده روز می‌گذرانند. این سحرگری و جادوگری فالبینی همش به خاطر مال دنیا است، پول دنیا است. همش فریب است و نیرنگ است و از راه بی‌راه کردن مردم است. اگر فرض کنیم که امروز نزد فالبین سحرگر جادوگرها میرند به خاطر آنکه که مشکلی‌هاشون آسان کند، کسی میرد فرزنددار شوم گفته، کسی میرد بیمار هست دوا یابم گفته، کسی میرد پیشرفت کارم شود گفتن. اما ببینید اگر که آنها سبب میشدن آنها اول مسئله خودشان را حل میکردن، خودشان بیمار نمیشدن، خودشان فرزنددار میشدن، خودشان صاحب چیز و چاری و خانه و دری و حشمت میشدن. میبیام سر همون کسی و کلنای همین کارم با کشایش کرد میگه پیشم با اب میماند من میبیاد سوره فاتحه خوان، سوره فاتحه میخوانم، آیت الکرسی خوان، آیت الکرسی چند بار گوید آیت الکرسی میخوانم، سوره اخلاص خون ادا کن، سوره اخلاص میخوانم ادا میکنم. کارمندان شعبه منطقوی ریاست مبارزه از ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت شهروندان غفورов عبدالغفور هاشیمویچ سال تولدش 1970 استقامت کننده جماعت دهاتی اونجی ناحیه باباجان غفورов عبدالنظر و لولا نعمتاللهیونا سال تولدش 1986 استقامت کننده جماعت دهاتی اسماعیلی ناحیه باباجان غفورов мирзабаева валентина яковлевна соли таваллудаш 1957 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти гулхонаи ноҳияи ҷабор расулов тоҷтемирова ҳафиза ҷурабоевна соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи шаҳри хуҷандро бо ҷурми машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ муайян намуданд ки ҳар кадоме бо тарзу усули хос ба аҳолӣ хизматрасонӣ мекард ва нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон мутобиқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд.
яке бо дуохонӣ, дигаре бо таҳияи ашёҳо, оби дам, банди муҳофизатӣ аз ҳасуд ба мушкилкушоӣ машғул буд ва баъдиҳо бо истифода аз қарта ё пӯшидани чашм ва ҷалби пиронаш тақдиру сарнавишти корафтодаро гуфта роҳнамоӣ ба оянда мекард. Аксари фолбинҳо бо баҳонаи он ки агар ба фолбинӣ машғул нашаванд, бемор мешаванд, мардумро дар баробари ғорат ва накушодани гиреҳи мушкил сарсону саргардон менамоянд. Yeb turar edim bir xil. Boshim qo'ymardi. Og'rib. Keyin гирифтори беморие шуда аз дарди сар азоб мекашидам. баъде ки табобату дору таъсир накард, бо тавсияи як нафар назди дуохоне рафтам ки дуо хонду дар навбати худ таъкид кард ки ба ман ҷин ёр шудааст. агар ман низ ба дуохонию мушкилкушоии мардум машғул шавам, сиҳат мешавам. ҳамин тавр ба ман насиба дод. асосан ба назди ман одамони аз тарс касалшуда ва кӯдаконро меоранд. вақте ҳамин масҷид мекардам, баъзан касалмандҳо, баъзи ниёзмандҳо ман бо муроҷиат мекардам ки ҳамин фалоним касалу ё мухтам касалу як хонда сифр кардамонид, ҳаминҳои хонда сифр мекардам. ҳамин мардум худошон манам машҳур карданд, чунки ман ягонти иноя намедонистам даҳан ба даҳан мисалан ман фалон домло рафтам дуруст шудам гуфта истода ҳамин овоза паҳн шудааст. мардум оҳиста оҳиста ҷамъи ҳамон мардумоне ки мисол бемор буданд зиёда шуда рафтан гирифтан. Меня никто, ни до миллиона, никто ничего меня не учил. Мне отсюда выходит все. Работа, будущее, болезнь какая будет. Вот есть бездетные, живут без детей. Вот на картах я посмотрела, вот это там больничная выходит или порча выходит. нафароне ки бисёр ба ҳамин чиз даст мезананд ва инҳо танҳо манфиатҳои шахси худро доранд ва ояндаи худро ба пуррагӣ дида наметавонанд, чунки онҳо аз нуқтаи назари психологӣ на он қадар уҳдабаро ҳастанд ё аз уҳдаи муаммои дар пеш гузошташудаи худ ҳал карданашро биронда метавонанд. идея аз фолбинҳо боварӣ доранд ки ба кори фолбиниву сеҳру ҷоду ва дигар амалҳои онҳо аз ғайб кӯмак мерасад. ҳангоми дуохонӣ тибқи дастури париёни худ амал мекунанд ва ҳатто худашон оқибати рафторашонро намедонанд. пешаи фолбиниро бархе ҳамчун мерос аз гузаштагони худ қабул намуданд. В 12 лет я пошла в лес, там дядя мой, папин отец, этот брат, он под деревом мне платок бросил, белый платок бросил на голову. Это показало, что этот, как по наследству, он мне передал это все. Но он на войне умер. Он пришел ко мне. او میخوندم خلاص یگانه سوره فاتحه، سوره اخلاص، یگانه آیت الکرسی. انا هر سه همین من فقط همین اجازت میشد، من به خودش میفرمود همین سه تا چیز اجازت فرمودگی. اساسا کی مراجعه میکنه باشه؟ اساسی دخترها میبیاد برای فرزنددار شوی، بخت کشایی، مسئله های کار کشایی، کارم نخشود میگن، یا که فرزنددار شم یا که بختم کشوده شود میگن، کارم کشوده شود میگن. فولبین ها هم به نزد فولبین میرفتگی ها هم اکثرا زن ها هستند. وقتی که به نزد فولبین میروند، عیبی اون کسی که به نزد فولبین رفته است یکمش. دومش عیبی اون فولبینی که دروغ میگوید، مردم رو فریب میکند، بی اساس گپ میزند. جنجال های اویلوی اکثرا از همین فولبینی است. فولبین اصلا یگان چیز نمیداند، زیرا در قرآن عظیم و شان پروردگار میگوید ولا یعلم الغیب الا الله. غیب رو هیچ کس نمیداند مگر پروردگار. و از کجا میداند؟ و دروغ میگوید. ҳарчанд машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ, фолбинӣ ва табобатҳои ғайри анъанавӣ ба эътиқоди динӣ ё дигар омилҳо алоқаманд падидаи нав набошад ҳам, ташвишовар он аст ки рӯз ба рӯз шахсиятҳои майл ба фолбиниву дуохонӣ дошта бо услубу корбариҳои нав аз худ дарак медиҳанд, ки ҳамчун чорасози мардум худро муаррифӣ намуда бо паҳн кардани овозаҳо дар хусуси қобилияти фавқуллода доираи алоқамандонашон меафзояд.
حالان که بغیر از یک یا دو صورت دیگر چیزی را نمیدونند. حتی هنگام دعاخوانی کلمه و عباره های نفهمایی را زمزمه میکنند که در یگان کتاب های مقدس دیده نمی شود و بافته و تخیلی هستند. اگر مشاهده کرده باشید در وقتی دعا خواندنشان وقتی که گوش میکنید آن چیزی که میخوانند نه آیت است و نه دیگر دعاهای سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. به فکر خودشان بعضی زمزمه ها میکنند، بعضی چیزهای میخوانند که و یک جمله های عادی یک چی معنی چی ندارد. тавре маълумотҳои оперативӣ ҷамъоварӣ шуда мушаххас карданд дилбохтагони асосии ин пешаи касиф яъне фолбину ҷодугарҳо асосан занон мебошанд ки фирефтаи найрангҳо ва овозаи мушкилкушоии афроди ба фолбиниву ҷодугарӣ машғул шуда мегарданд. аз ҷиҳати рӯҳиву равонӣ низ чунин вобастагиҳо касро ба гумроҳӣ мебарад. ҳамон нафароне ба ҳамин роҳ меранд ё бо ҳамин фолбинию сеҳргариву ҷодугарӣ боварӣ доранд, одатан این طبقه اصلا تنگ مفکوره جمعیت است و وقتی که از نقطه نظر پسیخولوژی تحلیل میکنیم باید انسان هر یک عملی که هر یک کاری که در نزد وی شده گذشت باید آینده و خودش دیده تاند. وقتی که بسیار به فالبین دچار میشد، وقتی که به تمام معماها به فالبین مراجعت میکند ویها الکی عادتی میشد. امروز سحر و جادوگری مردم نمیفهمند، از حساب دردشان یا که یک بیماریشان میرن گمراه شده، اینها خودشان استفاده بوده مردم طلب و تاراج کرده ایستادند. این سحر خوراندن، سحر گرفتن، جن در آمدن و جن بر آمدن، این سحر و جادوگری، فالبینی، پیشگویی، این همش کفر است. یعنی از این کار یگان فایده نیست، فقط به ضرر جامعه است. من همچون یک خادم دین دعوت میکنم که اون نفرانی که به فالبینی مشغول هستند از این راه برگردند. هیچ کس به نزد فالبین نرود و به سخن فالبین باید هیچ کس باور نکند، زیرا دین ما، مذهب ما اون رو انکار میکند، محکوم میکند. تا он даме ки мардуми соддаву гумроҳ аз хизматрасонии афроди фолбин ё дуохону сеҳру ҷодугар истифода мебарад, аз байн бурдани ин доғи ҷомеа ғайриимкон аст. дар чорсӯи зиндагӣ танҳо андешаи солим касро ба муваффақияти рӯзгор шарафёб хоҳад кард, на ин ки куркурона пайравӣ кардан ба амалҳое ки оқибаташ гумроҳӣ ва ноумедӣ бошад.